mehatxatzen zaituztenean eta horrelako mehatxu potente bat sortzen denean, nolabait, esnatu bezala egiten zea. Eta Europa pixka bat erdilo bezala zegoen. No nos olvidemos, Estados Unidos es el 13%. El 13% de las importaciones del comercio internacional. ¿Qué hará el 87% de esa? Esa es la respuesta que a mí me interesa. Badu bere zati positibo, ezta? Mehatxatzen zaituztenean eta horrelako mehatxu potente bat sortzen denean, nolabait, esnatu bezala egiten zea. Eta Europa pixka bat erdilo bezala zegoen, bueno, ez dut esango autokonplazentzia batean, baina, bueno, nahiko lasai. Defensa ikuspegitikan, adibidez, segurtasunaren ikuspegitikan, bueno, Estatu Batuak bazeuden hor laguntzeko, eta bapatean horrelako zerbait gertatzen denean, lurrikara bat bezala da, eta esnatu egiten geha. Eta orduan, zati horrei, nik bai zati positibo, alde positiboa ikusten dio dela. Horrek gero emango digun gaitasuna gauzak ondo egiteko epe luzera, espero dezagun baietz, aukerak daude, eta nik uste dut, aukera horiek mahai gainean jartzen ari direla. Ez bakarrik Estatu Batuak, Txina hor daukagu, ikaragarrizko merkatua da, eta baita ere neurri batean mehatxu bat da, beraien gaitasunarekin, eta orduan, Europa guzti horren aurrean espabilatzean ikuste dut, eta espabilatzea esango nuke hitz bezala, gauza ona dela iruditzen zait. Aurrean daukat botere handi bat, ni izan norbait agian edo agian ez, baina nire burua babestu nahi dut eta nire mugak babestu nahi ditut inor ez sartzeko kanpotik datorrena, eta nik uste dut ere arazo handi bat daukagula immigrazioarekin eta nola tratatzen dugun kanpoko jendea gu izan ginean lehendabizikoak babesa bilatzen. Orduan nik uste dut babes horren atzean asko iskutatzen dela, ezta? Ez dakit babesaren atzean edo babes hitzaren atzean. Eta orduan, Europan bai, bi mugimendu horiek ematen dira, ezta? Eta nik uste dut protekzionismoa eta zabaltzea eta irikitasuna, eta nik uste dut Europa bezala asko bilatu dugu irikitzea, horiek oso ondo neurtu behar ditugu, ze jarraitu behar dugu irikiak izaten. Tontoak eta ilusoak ez dugu izan behar, baina ezin dugu itxi Europa bezala txikia gea, mundu mailan merkatua ez da ikaragarria, eta nolabait jarraitu behar dugu izaten irikiak besteekiko nolabait bilatzen koordinazioa, laguntza eta bar, eta hori Europa bezala ezin dugu ahaztu. Gaia konplikatua dago, herrialde asko daude protekzionismo horri bilatzen nahi dianak, ikusi dezagun nora garamatzan, baina istea merkatu bat ere badakigu nora eramaten gaitun. Beraz, esperientzia hori ere badakagu. Hau da, nondikan sortzen dugu diversifikazioa, teknologia handiko enpresak. Teknologia berrikuntza ikerketa badago Europan. Hori badago, nola eramaten dugu benetan barne produktu gordinera. Enplegua sortzera, enpresa berriak sortzera, eta nik uste hor Estatu Batuak oso ondo dakite egiten, ikasi dezagun baita ere, ze gauza batzuk ondo egiten dituzte. Nik uste Europak hor badaukagula lan bat egiteko benetan, energia mundua, nik uste teknologiak, enpresak baditugula, baina benetan behar dugula merkatu bat, ikusi dugu duela gutxi. Zer gerta daiteken zerbait ondo ez doanean, edo zerbait berezia gertatzen denean, ezta? Nola egiten diogu horri aurre? Badugu teknologia? Bai. Baditugu enpresak? Bai. Badakigu nola egin beharko genuken? Kasik esango nuke baietz. Bueno, egin dezagun. Eta nik uste hain gaudela justu hori. No en el precipicio, pero kasi hortxe, mugan. Eta horrek eraman gaitzake gauzako hobeto egitera. Segurtasuna eta arauak ondo jartzea, eta hori garrantzitsua da, baina momentu batean agian joan egin zaigu pixka bat eskua eta arau gehiegi dago. Baina baita ere, nik uste dut horrei ere, buelta bat ematen ari zaiola Europar Batasuna, esanez, erraztu dezagun gure pertsonentzako, enpresentzako, eta egin dezagun merkatu bat askotzera errazagoa izango dena, ezta? Oraindik gauza ditugu egiteko, baina askotan esaten zuten, ezta? Batzuk kopiatu egiten dute, besteak egin egiten dute, eta guk arautu egiten du. Arau horietatik bai, segurtasuna ematen dute eta horrek enpresei eta merkatuei segurtasuna eskaintzea beti ona da, baina ez gaitezen jun muturrera, ze bestela horrek asko moteltzen du ekonomia.
bai, ez egonkortasuna, ez dakigu nora goazen, 6 hilabetetan zer gertatuko da, baina gaur egun, oraindikan Estatu Batuak benetan nahi baldin badute berriz ere industrializatu, berriz ere faktoriak martxan jarri, beharrak dituzte. Eta bueno, aprobetxatzen baldin baditugu, horre egon daitezke. Paniko handirikan gabe jakinikan badaudela arau batzuk diferenteak direnak eta aurre egin behar diegula, eta ondo preparatuta egon behar diegula. Baina badago gauza bat adibidez, ez dauka zer ikusirikan produkzioarekin, pero es crítico de lo que está ocurriendo. Una empresa en el conjunto del Estado español, de la Unión Europea, diría, tiene que tener dentro de sus normas de actuación berdintasuna, diversidadea, errespetu hori, eta eduki behar dazu gaina, en tu misión, vale, ondo eduki behar dazu. Estatu Batuetan justu kontrakoa, como tengas eso, no contratas. Orduan, bueno, pues hay que saber navegar en aguas turbulentas, o nadar en aguas turbulentas. Enpresakin behar dute, pixka bat hori, inteligentziakin irakurri nora joan, zertarako, eta bueno, arrisku horiek ondo menperatu eta ondo barneratu. Baina mundua hor dago, eta munduak behar ditu produktuak. Beraz, bueno, ikusi dezagun nola. Yo creo que tenemos que tener cuidado con declarar muerta la globalización y declarar muerto el orden internacional liberal y declarar muerta la Organización Mundial de Comercio y el comercio internacional. Porque si yo miro las cifras, el intercambio, los movimientos de capitales, de bienes, de personas, de servicios y de datos siguen. Ahora, lo que sí veo es un estrés geopolítico sobre la globalización que tiene 3 puntos. Un estrés muy grande en nuevos espacios de rivalidad. La órbita baja, las rutas marítimas, los espacios financieros, todo eso son espacios de estrés geopolítico importante que va puntuando un poco la globalización. En segundo lugar, la agenda de seguridad, porque la seguridad va a costa de la eficiencia. Pones más seguridad, pones restricciones a las inversiones, al comercio, a las exportaciones, bienes de uso dual, sanciones comerciales, todo eso es una agenda que resta eficiencia, aumenta seguridad. Pero va a ser una globalización menos exuberante. Y en tercer lugar, yo veo un gran estrés geopolítico con una forma de transaccionalismo y de erraticidad que le pone costes a la globalización. Pero ¿hay menos globalización hoy? No, es una globalización distinta, que está estresada. No, a ber, merkatu bezala Txina oso handia da, baina Txina ez da duela 20 urteko Txina. Beraiek ere aurrera egin dute, teknologikoki, produktu ezberdinak dituzte, beraien merkatuak ere asko erosten du, orduan beste Txina bat da. Eta materialak aztertzen baldin baditugu, asko Txinatik datoz, eta ikaragarrizko urratsa egin dute autoelektrikoen gaian adibidez, eta beste hainbat gaietan ere. Orduan, bueno, aktore garrantzitsu bat da, eta horrere jakin behar da nun kokatzen gean, eta nola. Ez da, leheno juten ginean bezala, gure enpresa asko juten zian, ez da, merkeago produzitzea, ez da hori ja, hori ez da Txinaren eredua, beste bat da, orduan horren aurrean ere ondo kokatu behar dugu, eta orduan batzutan egingo ditugu aliantzak, beste batzutan izango dira gure etxaiak merkatu mailan esan nahi dute, industria mailan, baina oso ondo jakin behar dugu baita ere, eta beraien izaera ere arraroa da, bueno, gurearek, ez dut esango arraroa, gaizki ez dandet, diferentea da gure kulturaekiko. Orduan, bueno, nola moldatzen geha merkatu berri horretan, ez da? Gure enpresa jarraitzen dutean, beste egoera desberdin batean, eta oso ondo jakin behar dugu, eta ona etortzen deanean, etortzen ari dira, baita ere, merkatu honetara ere badatoz, nola irikiko diegun merkatua, nola kudeatuko dugu beraiekin izango dugun erlazioa, bueno, gauza guzti daude mahai gainean. Ez dakit gauden besteari eskatzeko, baizik eta esateko, beira, niri interesatzen zait, erlazio honetan, hau, eta hau, eta hau, konpondu gaitezke, ze, merkatuko erlazio bat behar dugu, erlazio komerzial bat, nik uste, horrelako merkatu batei ezin dizkiogu ateak itxi.
ez da inbeste, eskaera hori trasladatzen dezunean, ikustet bai orduan hasten zela ahultasun ikuspegi batetikan, ez da? Zu jarri zure kartak mahai gainean, eta esan, beira, nahi hau interesatzen zait, eta horrela zuri zer. Kapaz geha adosteko, eta oso zaila izan behar du erlazio hori, Eta ez dakit arroputzak izan gehan Europar bezala. Nik ez nuke esango, nire ikuspegitik, bai, eta irakurri duen gaina, Ez dakit hainbeste izan den arroputza, baizik eta sentitzea, nahiko ginela gure mundua manejatzeko. Eta agian txinatarrak askoz ere atzerago zeudela gu pentsatzen genuena baino. Eta beraiek dirua inbertitu dute eta beraiek ere aurrera egin dute. Orduan, agian ez genuen oso ondo planifikatu. Porque la globalización tiene costes y nunca hemos hablado de los costes de la globalización, solo hemos hablado de los beneficios y todos hemos sido un poco culpables de eso. Pero la globalización también tiene costes medioambientales muy fuertes que ahora también estamos internalizando, poniéndoles un precio. Tiene costes sociales. La globalización ha cambiado, la tecnología ha cambiado nuestro mercado y cambia nuestro mercado laboral. Entonces, yo creo que en lo que no hemos sido muy buenos es en darle respuesta a los costes de la globalización. Y hemos sido bastante, creo yo, incautos en hablar solo de los beneficios, también había costes. Y quienes han estado en la parte de los que les ha afectado la globalización de manera negativa, ellos dicen, oiga, la globalización, no, yo no quiero. En Estados Unidos, toda la gente en el Midwest te dice, yo no quiero la globalización, pero cuando yo voy a Asia, en el sudeste asiático, todo el mundo me dice, ¡viva la globalización! A mí esto supone que ahora soy clase media, que tengo poder adquisitivo, que mis hijos van al colegio, que yo me he podido comprar un coche. Pero Estados Unidos no es el mundo. Estados Unidos es Estados Unidos. Y tenemos que empezar a diferenciar Estados Unidos del resto del mundo. La globalización será lo que el 87% del resto del mundo decida que sea. No nos olvidemos, Estados Unidos es el 13%. El 13% de las importaciones del comercio internacional. ¿Qué hará el 87% de esa? Esa es la respuesta que a mí me interesa. Y de ahí depende, puede ser bueno para todos menos para quien decida otra cosa, ¿no? Bajarse de ese... yo no veo muy bien un arancel del 10% sobre todo el comercio estadounidense. No es lo suficientemente elevado para que un inversor se sienta atraído a mover su industria allí y es lo suficientemente elevado para que el consumidor tenga que pagar más por sus productos y sus servicios. Entonces, proteste un poco. Y proteste un poquito. Entonces, la diferencia entre los años 30 y hoy es que hoy el mundo es mucho más diverso y hay muchos más países empoderados. Y eso es la realidad de nuestro mundo. Es Indonesia, es México, es India, es Turquía, es Malasia, todo esto es Sudáfrica, es Brasil, todo esto es el mundo en el que vivimos. No es solamente Estados Unidos y no es solamente la Unión Europea. Nik uste dut egiturazko erantzun bat eman behar digula, eta agian hau da aukera. Berriz ere, Trumpek esnatu egiten gaitu, eta esaten digu, babesa erretiratuko dizuet, ea nola konpontzen zaten. Egin dezagun konpontzeko, ez da?